USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Ano ko na yun, ti? Pakiulit? Ti kunak. Biling. Kadawan ang kasat ni Tatang Malando. Kapot na makalawas na lang Diyos pita. Natayin. Nukasta? Natayin di Tatalando nga barkada ni Tatang? Wan. Kaputi nalabas nga panagbarbartek na. Adala nga rot sakit nan. Ibagalakar ti doktor nga may palit kang kuha ti arak. Iyan-adda naman. Iswakas dyan. Katayin ni Lando. Nagawitak na ron dito'y balay, manunemi, kadimpadamag ko, kadatat nanang, kani ading ko nga Judy. Nakapagturpusak idin iti kolehiyo, kanadan trabaho, kuwan. Ngam saan ko pa nga inaklon ni Mario, nga di pala ang adda kami ti first year college, nga nagahari ni Suna. Idin to tani Judy, manong nemi kat graduating met ni Suna. Nga di pala nga adda pa'y adang boyfriend na. Manong nemi, nagdakkel ti problema mi idi. Agsipod ta, mamartek ti amami. Juan, nga ti amami kat barkada na nga pada na nga artek, ni Tatalando nga nanging anadamag ko itay nga natayin Suna. Gaboy, sakit na iti kidney, ken fatty liver. Yung may idi mutang ni auntie, kaniyak iti kwarta, nga pagpaagas na, ken iya Tatalando. Yung bahamon, saan ko napagpapayadan nun? Hindi ako naktinakim ko. Agsipingitan manon nemi, idibaga ni nanang kaniyak. Miling, nan, tapay. Awamat din tatang yo. Nagaskas daw ka din awan. Siyempre, dayon ta minatayan. Timulong ang nagkakwa. Timulong ka dagiti naskin nga may tulong sa dyan. Sa kalpasan na, siyempre, nadala taarak. Baka iti kasto yung oras na nang. Kita, nabartek manin ng tatang. Yung ka malasukunin anak ko. Siyak manin. Idagbasbasak pa lang, siyak ti para sukon kang kuwana. Yung saan nga dumngag, siyak ti magbaga, mangungit kang kuwana ng salatang dingag. Nga sarding na tinalabas sa panaginom na. Ita tanagturpo sa kun nga tatrabaho, kung may sa ako ng accountant, siyak pala manin, timapan mangsukon kang kuwana. Nana, nga mo yung lang araw din saan na kaya ti pasuksukon. Agawid tulatan, at that time na. Yung ka na anak. Nabi nga siya. Ni Judith, ti paman, Judith, ingkan. Ape nga siyak manang, kasi ka nga tibabaon ni nanang, ni nanang wan. Sa po aya. Siyak latamanan. Ala, sige pinagsukunan na dyan, mamartak, asawa yun nanang, ama. Sukunek ni tatang. Ng barbaring, no itatanatayan ni tata Lando, kanagbalbaliwan ni tatang. Tingka nangigan, papagayam, ket may sala nga paset, ti pagkasalitaan ni Miling, iti Ilocos Norte. Dito iti umunang, ente pagpilyan, para ti panakapili ti best letter of the third week, iti bulan ti Abril, iti programa tayong lagip ti napalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag, iti panangimatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II, na pangabakan nyo kadagiti agkakadakkel premyo. Yeah? Okay. Okay ba? Di ka kakadakkel premyo. Tsaka sandalang, gishirak. Di ka di madaman ngagbiboy eta. Paki-like, paki-share dito yung video tayo. Dito yung page ni paring Rey Fiesta Sentenciador Award. Kung kaspagarigan ta sangkay pa nga naka-follow ka dito yung page. Ag-follow kay kuma. Kaya kasamaten, no inton i-upload dito nga video tayo, iti YouTube channel ni paring Rey nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, ken nag-subscribe kay kuma. No saan kayo pa nga nakapag-subscribe. Okay ba? Okay.
Ket no okay no kanayo ket di okay. Walang problema. Madamdama, hindi ito ituloy nga ibasa, dito pakasalitaan ni Miling iti Ilocos Norte, umunang iti pagpilian para ti panakapili the best letter of the third week, iti bulan ti Abril. Data yung third week, di lamang ano niya, sumarunon to ti fourth week, at dantun na fourth grand finalist tayo. Imagine, di finalist to ti panahon nga glabas. Okay, kahit bagaya kahit may ipakamu kada kayo, nang naruna dita, adigagna na edita Hawaii. Ken sa man nga, pag naedan nyo, dito Pilipinas, ken iti abroad, direto'y napidnas nga may jaya kada kayong negosyo. Dito'y agyaman tayo, iti nambalitukan nga panagpuspuso, babaen iti panakitinulong, ti yum 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 special pork Letson belly, licensed and food handler certified in Hawaii. Yun. Ijayad na iti made to order Filipino foods in Hawaii. Amo? Ito ti apo na iimas nga ko. Datoy. Yum yum yum. Yum yum yum. Special pork lechon belly. Imagine. Ket padaanan nyo ti umadanin nga panaglukat na nga mangipaka mo iti online platforms. Online selling dito, ya. Mabuya yun to, makita yun to, kahit agorder kayo, kahit may deliver mo dito order yung yum 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 special pork Letson belly. Padaanan nyo, dito Hawaii dito, iti pesto na dito Hawaii. Kaya mabalinda mang glako, or dito Pilipinas, uno dito Hawaii lang, iti pag-deliver na. Ma-online na kita, ada na kita ko, pag-deliveran dang umasidag kada kayo, umay kada kayo. Yan. Madaanan nyo papagahin na ito. Yan. Kahit may paghamod, di kita rakel nga premium nga awaten, di iti mangabak malaksid iti weekly ken monthly prices, at dagur uray nga grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, second 30,000 pesos, second runner-up 20,000 pesos, third runner-up 10,000 pesos. Ken may special award nga umawat iti 5,000 pesos. Independent kan dati panagyaman kan awis dati third grand finalist tayo. Third grand finalist iti Reynaldo Rey Fiesta Sentencia Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kay ni Mrs. Flor de Luisa Rinien, iti barangay 4A, Paratong Badok, Ilocos Norte, iti parang isurat ni Reynaldo Dagupion, iti sumetlaeng nga lugar. Denggan tayo, deto'y panagyaman ken awis ni Flor de Luisa. Agyaman ako na iti Diyos, tanangabak ti pakasaritaan ti biyag mi, no pa'y naladingit unay, ngem ti ududi na, ket naragsak kami, ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Yeah, tapno mapadasan nyo met ti mangabak, kaya, okay ba? Ulitin tayo, kapsat. Ulitin tayo. Padaanan nyo, iti umadanin nga panaglukat. Dito'y online selling. Yeah? May pakamuka na kayo iti online platforms. Dito'y yum 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 special pork Letson belly. Ijay na ti made to order Filipino foods in Hawaii. Hindi nga rin ituloy ay kablaon na digdag birthday. Na? Kablaon tayo digdag birthday dito ng aldaw. Ano ka dito ng aldaw? Abril 26, April 26. Okay, April 2026. April 20, happy birthday kang ka Balong Mi, Romnick Miguel. Itangal daw, Abril 20. Kasama ng kadanan ng Raisa ken ni Romel Miguel, iti Eva Beach. Sexy Beach, Estancia Pasukin, Ilocos Norte from Ruben and LB Odaon. Advance happy birthday kininan na Lita Galam into na 22. Kasama tayo ni Matda Yolanda Kalumpit. Kasama tayo kini Tunet Campus. Kaya advance happy birthday kini Erlinda Estavillo into na 23. Ni Sita Delia Machu Garcia into the 27. So kini Sita Albayal Decano. Kaya advance happy wedding anniversary kada Dumel Garcia kini Elmi Garcia. And advance happy birthday kini Art Estavillo. Ken may
granddaughter Lexi Estabilio Ballesteros from Erlinda Estabilio, iti Hawaii. Ituloy tayo nga ron ng papagayam nga ibasa. Ti ababa nga lagip ti palabas ni Miling iti Ilocos Norte. Ngayam advice ko nga napimpinas mo lang mga katuulitin nga denggen into na aldaw 12:30 ng kanat alas 2 iti lagip ti palabas iti Action Radio at DCJ Silawag. Tab napimpinas mo lang ti panaka-iportray dito yung pakasalitaan. Ituloy tayo nga ron nga ibasa ti pakasalitaan ni Miling. Siyak nga rod manunemi tinapan ng sukon kinitatang ket namnamaek nga stao na maten ti bartek na itangasta nga oras. Ngem, nasdaawak. Tanasapat ko isuna. Nga saan nga nakainom? Tang. Papanam. Umay kayo kumasukunan kat. Tayong baunang ni nanang. Alaw umay ka nanak. Gawit tan. Napay, awan ti arang ng dasarda. Ite pa lang alas 3 nga darak timultulo nga naggramin ti balawbaw linong para kadagiti mapan magidungaw kini tatam nga lando aw maten ni suna imuno na maten abi hindi ka nga si Mimsim ti ara anak husto digiti bagbaga awan ti maited ti arak no dikit mangted iti sakit ibagta kong pa'y marikrik-nak. Ngam diyakon urayan nga da mariknak. Sakbay nga sardin ko, anak. Oh, wow. Wow, tatang. Daytan di ka sasaya ata nga nangirko ka na kayo. Katkas daw na yung matisidao, da Judy, kininanang, tasaan nga nakainom ni tatang. Judy. Nanang, alam na ito yung kwartatang ka man iyalan ti arak ni tatang mo. Alo ni amoy anak ko, nabigla im nga ikatem ti arak. Adadamat nga isut pakatayam. Ano kakastakit? Ano mako namlakay? Ay, alam mga rod. Tamangan no adda nadangag sakitak no. Sana kumiyong ti arak. Kinagpaiso manong nemi ginudwa na ti maysa nga bilog ket inimas na tinangan. Nga ididay di nga rabii manong nemi iso palang manen ti panakangig ko ti asog ni nanang. Alam, tamang pa. Kaya ni, nagradwara ko. Nag-asawa ak tungot din, nadalubyo. Arami din pala datatang ginanang. Mayahat no talaga nga kalkalaingan na. Mailiw nga tatunggal mo sa kadakuhada. Iso nga, nagbembang da. Panggap kumatang na aklunen manong name ni Mario tanabayagan nga agar-arem kat kastaw ni ragsak na idibagak nga I love you to Mario. Yes! After nasurok nga 5 nga taon, ninaklon na kon, Miling. Gabot pa check nga talagang ipatpatignak. Tano saan ko ma, hindi ko mapailagin sardin mo tinangharem kanya, di ba? Oo, di ka dadagundaway ko ng mga rakop ken ka. Oh, Miling, ken mga karakiti lips mo. Nga itiday di nga rabi, kalpasan nga nag-dinner kami, manon name simbrek kami ti may isang hotel. Mario, abay, di mo ko di kayan? Ngadan mapasama ka na ta. Hindi ko mapailan, nakaaduta ko man. Ngayon kasar na ko yan. Uy, nura inton bigat. Umay kami mga asawa. Umay kan sweetheart. Di mi napupuutan. Ngagpadpada kaming nakaslakay pas ngay nga maladang ka manon nemi kiniya. Mario kat kastawo na hindi pa naggabgab bumi tilabaw ti kama. Nakabarbara na ginibibig na manon nemi. Ang kan na titingid. Sana ipababa, iti barokong ko. Oh, Mario. Oh, Mario. Miling. Mario. Sana pa ipababa manon nemi. Naglupo da ito yan. Papalan na nga tati ulo na. Yung kalawak mo tinagbaitan digiti legs ko kat nagmayat mo anong iti pa ng kinikinit na ti perla si tuktok ti ruangan ti kuweba kaya iti pa ng ikutukot na ti dila na iti sampay nga nalukatan nga ruangan ti kuweba. Oh, Mario,
Mario, kaya sige. Oh, dito yan manong nami nga nalukatan ti ruangan ti kuweba. Napisan ti talon nga nang serra ti langit kadagampayag kamin ken ni Mario nga nung nami nga nang nanam ti diro ni Ayag. Kasto'y gayam na kun kunak tinakam kumanong. Kita niya nga rod. Kita da kami tinaikari ti tunggal may sa kada kami. Nga dahil ta tirason manong nami no apan nga naklon ko isuna gabata nagbalbaliwan ni tatang awanin ti problema pa ikan kuhanan. Kat panahon medten tapno maki asawa tapno di kasta kad adan tumutan apuko dananang kini tatang. Nagpapas kami kini Mario iti unos ti talo nga oras manong nemi. Oh, Mario. Miling. Yan padamag ko kadadanang kini tatang nga sinong bata ko ni Mario kat umay danton mga asawa. Agad na siya at nung anak. Si kamit lati magkiasawa mo muna ata sikat inauna numampay na utudi kang nakanubyo. What? Kuwen tatang, kadi tultulyo ko mamatan ti panagbalbali. Ay, iwan anak. Kaya tagyaman na kadagitinted mo nga kwarta, nga pananggatang ko kadagiti tolls ko, barreta, pala, gabyon, kaya nagitinted mo nga kwarta, gatang ko tibukbukel. Kaya ni, ang gardena, nakatiwangwang nga, daga iti likod ti balay, kaya ti labas ti bakod, nga kuko, ni paring Nestor, nga isot sukayag. Agmula iti fruit trees, ken nateng, ken nagtaraken, nakiling mo. Ken maragraksakan manong nemi no kasta nga babuyak ni tata nga kasta unay panagaruyos ti lenget na kabayatan nga agtrab-trabaho. Uminanumit lahing iti sardam manong nemi nga nakakontrol. Iso nga mayat iti panagpalenget na kasta nga bigat ken iti malem manong nemi. Nagkalaysa kami kini Mario ket nadaan kami ti kabugbukod ang mga balay iti asadeg ti balay mi. Si marunumet nga nagpamilya ni Judy ket iti metlaeng karuma mi ti nagbalayan da. Agkakarubay kami metlaeng. Ket siyempre insagutan mi tatang kini nanang iti sagupat kami nga anak kini Judy. 8 nga apo ko. Ket nasingpet nga manugang tamo damat ti uminom, dagiti asawa mi, manong nemi, nga kasango da ni tatang, nga nakakontrol da. Wen, nakakontrol saan nakasidi ni tatang, nga matmatay iti bartek, kang kanayin mo barbartek, imbaglaki din. Ta nagbalbali wen, kada pintasen ti biag dagin nanang, nga mga ayaw namang sasarungkar kadag iti apu ko da. Intultulod dilata manong nemi, iti naggarden, ken nagtarakan didingwen, numampay anawaan bingim kunada, na napimpintas no kastoy taramiden da da exercise da tapno isot magpapaatidtog ti biag da. Nakuna nga balagi ti pamilya nga binangon mi da kami ngagkabsat iti likodan nga nilanlanang iti agtrabaho idi kadag barbartek lang ni tatang. Imbag lagi din. Tanatahi di tatalando nga barkada ni tatang kadi sumaten ti poon tinangrugyan ni tatang nga nakakontrol iti inom na. Di na inikat ka namin pinsan ti arak ngem at the control na. Saanin ngaglabes. Daamin namin ngaglabes ket dakes no aglabes. Dito nga rin ti pagkasalita manong naming ket thank you itilaing mo nga nang ibasa ket sapay ko ma taddaman ti batik nga adal liwliwa ken pagsalmingan ti biag. Ito nga agyaman nga paghayam mo miling iti Ilocos Norte. Thank you miling, thank you met kadagiti lang buya kas kini Erlinda Pante Rosete ni Paulina Balwalwa Bautista, Opelia Bagawisan, Erlinda Stabilio, ni okay, daduma pa nga nagbuya, salamat kada kayo. Opelia Bagawisan, Norelin Perdido Tamalay, ken kastamatan kini Josephine Stango. Ulitat kakabsat kang gagayam datoy may isang online business nga ma-open to. Iti mabiit, nga dito ket kukuha ni paring Reynaldo Ray Fiesta. Aya, datoy yum, yum, yum. Special pork letson belly, licensed and food handler certified in Hawaii. Ijay na ti made to order Filipino foods in Hawaii. Yaket padaanan nyo,
iti umadarin nga panaglukat na nga mangipakaamo iti online platforms na. Okay? Amoy ka din ni paring Ray ket nagdignegosyo dito idi Pilipinas dito Ilocos Norte, San Nicolas, dati na imas nga tet sarong. Ya? Sagbay nga napadya Hawaii, dadi di business na idi. Naimas si Cicero na naganar idi. Yung napamatin sa Hawaii, itata maglukat iti business na sa jay. Isundeto ko nato yung yum 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 special pork belly, pork letson belly. Padanan nyo, di kita taga-Hawaii. Kapsa, dito yung ako. Online business, di paring Ray. At siyempre, thank you. Kada kayo panagbuyo yun, padanan dak into madamdama, iti dir manong nemi. Thank you for watching.